Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel birta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. APCC MAIPHU GORAV GOGOI KARLITANG ORIWEL TIMUNG AHEM KAHUMRI Nijang Karbi Anglong ke parlo Assam Meghalaya aduya hoy tapat arong along KARLITANG ORIWEL TIMUNG AHEM KAHUMRI APCC MAIPHU GORAV GOGOI lapen West Karbi Anglong Congress abitung atumpen Phaikuni chiklo niphai ke thom ningkan suri hinira inkoira pho ani kiramtang Assam lapen Meghalaya aduya hoy alamki keklang tapat arong KARLITANG ORIWEL TIMUNG amina sokka chirodam ahut chomang atum kateng khengpen KARLITANG ORIWEL TIMUNG apran kidam nangjui ajok pini APCC MAIPHU GORAV GOGOI lapen West Karbi Anglong Congress abitung atumpen KARLITANG ORIWEL TIMUNG AHEM KAHUMRI lapen AHEM aphan ORIWEL TIMUNG arjan pi bajerpo Khiruni pen kamsing dera report Karbi Anglong News Channel Amar Karbi Anglongor jesto neta hokolor logot moi Ahom Meghalaya সীমান্তৰ অঞ্চলত আহিছো য'ত কিছুদিন আগত আমাৰ এজন অসমৰ এজন খেতিয়ক কাৰ্বি খেতিয়ক অৰৱেল টিমুং ডাঙৰীয়া ওপৰত সীমা পাৰৰ পৰা মানুহখিনি আহি খুব বেয়াভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছো আৰু আমাৰ লগত আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলো আহিছে আমাৰ এলিস বাইদেউ জগত ইংটি ডাঙৰীয়া জয়ৰাম মেংলেং ডাঙৰীয়া আমাৰ স্থানীয় আমাৰ অগস্তিন এংকি ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডক্টৰ মানসিং ৰংপি ডাঙৰীয়া এলিস এংটিপি বাইদেউ অশোক তেৰণ ডাঙৰীয়া গোটেইখিনি জগত ইংটি ডাঙৰীয়া এম সিং টিছো ডাঙৰীয়া গোটেইখিনি আমি একেলগে ইয়াত আহিছো আমি যথেষ্ট দুঃখিত যে এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনাত আমাৰ এজন মানুহক নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলৈ হ'ল আৰু বহুতখিনি মানুহ আঘাত হ'ল আৰু এই অঞ্চলত মানুহে কি বিচাৰে সেইখিনিও আমি জানিবলৈ এটা বুজ ল'লোঁ বহুত দূৰ এটা আহিবলৈ বহুত সময় হ'ল লাগিল ৰাস্তা সকলোৱে জানে বহুত প্ৰায় 3 ঘণ্টা আমি গাড়ীত বহি ইয়াত আহিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ কাৰণে ইয়াত আহাটো খুব প্ৰয়োজনীয় যে এই অঞ্চলৰ মানুহবোৰ নিজকে এই দুখৰ সময়ত অকলহৰীয়া ভাবিব নালাগে বিপদৰ সময়ত অকলহৰীয়া ভাবিব নালাগে যে তেখেতৰ লগত কোনো নাই আমি আমাৰ ক্ষমতা নাই কিন্তু বিৰোধী দল হিচাপে ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বাবে আমাৰ এই কৰ্তব্য যে দুখৰ সময়ত আমি এই অসম মেঘালয় দূৰণি সীমান্তৰ অঞ্চলত প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা আমি গাড়ীত বহি আমি ইয়াত আহিছোঁ মানুহক সান্তনা দিবলৈ আহিছোঁ মানুহৰ সমস্যাবোৰ জানিবলৈ আহিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি কি কৰাটো ভাল হ'ব আমি সেইখিনিও জানিম আৰু য'ত উপযুক্ত মঞ্চ বিধানসভাই হওক বা সদন হওক আমাৰ এই বৰ্ডাৰ অঞ্চলৰ সমস্যাবোৰ উপযুক্ত মঞ্চত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে উত্থাপন কৰিব আপুনি আহিছে মানে বৰ্ডাৰত কালিৰ পৰা আপুনি আছে আজি বৰ্ডাৰলৈ আহিলে কালিও দেখিছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেই সন্দৰ্ভত সেইখিনি মই আজি ইয়াত মই নকওঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰেছ মিট আছে তাত গোটেইখিনি আমি সামূহিকভাৱে ক'ম আজি মাত্ৰ প্ৰয়াত অবীৰ অৰৱেল টিমুং ডাঙৰীয়াৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ খবৰ ল'বলৈ আৰু পৰিয়ালে এটা ডাঙৰ পৰ্ট্ৰেট বিচাৰিছিলে নিজৰ স্বামীক মনত ৰাখিবলৈ আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা এটা বিশাল পৰ্ট্ৰেট লগতে ৰুমত এটা চুকত ৰাখিবলৈ এটা সৰু পৰ্ট্ৰেট আমি আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কিছু আৰ্থিক সহায় কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এই অঞ্চলত বহুতখিনি কৰিবলগীয়া আছে আজি মই একো ৰাজনৈতিক কথা ইয়াত নকওঁ তেওঁ মৃতকৰ ঘৰৰ সন্মুখত মাত্ৰ তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ Dolamara town pen malasi dathura an mesen kacheleng atowar prabjin pen nang klem pivek thapusi rat pen kachuningri
Lason si lakha inquire trok Duabarguri constituency ke parlo Dolamara Atown Mate Dolamara Ahitipen Malasi Dathora an Kacheleng Atowar Mesen Atowar Prabjin pen nang klem pivek thapusi Hawar Arat pen non kedobom BJP asor karaphan kehang lapen tuning ripon Ate kedamtang Karbianglong ASTC Kachari Unahut nang klem pichot pen Angbong Congress ningkan ko anloni chari deta nang klem klededlo Lasi non BJP asor kara tumabangke nilitum Dolamara Ahiti pen Malasi Dathora anke nonang kileji MLA election apranga bangke ki un anpen towar abang nang kasimarpi ki paprap pichia phansi hawar arwara tumpen non kedobom BJP asor karaphan tuning ripon tangte alangli tumpen kaning jepon alam thele angton pen arju iksina Duabarguri pen Edverson Crew report Karbianglong News Channel Phan litum tong sekot pe media pan chuphan ko la pheno da 26 nong Duabarguri constituency Karbianglong pe kwan paphang ma paphiman itum ke media pan chuphan ko la pheno la da chitong ke dadora malasi dolamoran kang do asu tum non mat tong sekot bang ke chuphan ko la pheno mane ningkan kwan penene school ke duna sumar la lik heng no pe kaching koi do pre school dolong kwan ne no anta beleng la pen la dak dolamorang bong kailo Duabarguri ang bong le phelo dada ke mojidar do bufong asar do la pen bikom ni lim halo Duabarguri bang ke pas de BSc Robinson rong pharang ke pas de MA la dak Duabarguri kai nili panta MA borsing non malian do ada ake no pilo la dak kidu kare ke tarapung ke non lo pa pipi inta la dak pa piwa not private ke GBP NSB bang ke ladak bang kala government student bang ke ladak ke admission non ite lu ka charli ke pa pipi ke la lasi immediate bang ke ladak higher secondary bang ke nang gunai lang pol hello chuning ri mapu atemano high school ma ta kabilo ta ason post office ta videlo high school ta videlo ladak ke bank ta videlo la song ke pa phi do lang la pet immediately bang ke ha romong ni make ningkan ini pokali tangelo angke dak ke borjuri pen da dhoran ta nonanta ali bang ke sanction eta non ta long lela ake tumla borjuri pen dolamorang bong ta ni tum hata contractor bhan tar julo repairing tangka sila tung padam chole ake akimya tangka ke kunad lo lake la tum chude lepo la silaso a ni to no immediate ke nang make election pen nangli dogdo terat matha dedi lake election man cholo popo ningkan kri pho SDC ula claim lo ningkan ke thom man bak la swalian be congress hu claim kede lo repairing da claim kede ta teng lo seng gravelam be lo no BJP sarkar ta ningkan kri pho da melody no anta bele la sirat num buji nang po dolamora malasi bangke lan ke pa philo la da ke governor bang ta ke wanga jaga lo tang la da ke teno anje pa phi bangke ni tun bangke ninge pung ningangin sosi la immediate bangke ali la bunai nang polake ate mahala dolamora pe hadiring ke la CP DMDK pulo silunia chuki hala de la pen kohora siasi ke non thihek papa hot pen maksi bunai lo hala bat me tu kai pune la sin tungga au via hu bangke ningkan kri pho pen ali achiso 1 kilometer ningkan thongke plike bangke adha kilometer bangke nitum bangke la ke chak ne lo non borjuri long ta kwan lo 1 kilometer ta tong tangte ke BJP hu ningkan kri pho pen si borjurian tadi 9 kilometer ningkan kri pho pen congress hu 9 kilometer te tarapung joso ne kupusi ali damun pu matidi na tuma tha hospital ke le dampula ঠিক আছে না ট্যাক্সি ফেসিলিটিস লা বি পুতে হালা tarapung borpung son bangke master dum ta du dam delu la dak bangke karena be ali dam be ke athe mai non ke online adi ani bang attendance nang ni hopta ti master ni meeting ada ke du dam thek thelo ake la dak ke chok ke malo ili ra ake dolamora mala si pilo PWD la dak ke do din ti la PWD do puta la dak la ana staff ke ong ke thek ki gong dolamora so kumalo kesi nung tang samri Kongres untuk yang samri, EPLM saya dharna punya teglong lepin lah. Lagi ke pini lah, so ni tuntong sekot ben, ni tolong abi tadu abi, ni tungke politikal tak dam dia apa? Lah sini tu mereka cuning mereka lah immediate yang gravel bangke nang munai pita. Atema, yang gravel bangke dolamar tahun tu, dah dora. Hala dolong bangke lagi le pilo. Mudi song ke di Chandrayaan sining along lok padam ya. Crore ke invest. All kar bialong meeting lok crore padam ya nak join. Tanong te malasi da dhorasor bangke arunudo do chiklo yang katino pote chingwai pamit la so tangka ali seng gravel bangke la tum chikroi sari di sapi mar tangka pi
ni tum poisa cirungi kala dak ki ya tu mangke ke the kiri ke ong ma dola mara mala si bangke non ata ke pa phihu inut tanang bar bang avela da kasini tu minung pu inu bani veta ni tu mangke immediate la so ali bangke nang bunai tha dan sini tu mangke kaningi no gang burat ado puterong sort ado ke mami ningi lang pute sar tum ta papaningi na puta gang burat le akala KGVB tum so de ha ni ta yisu ba hapu ke men tu la hapu ke arna ma rong kulu lukimon arna ma rong me ta hapu men tu se ali ke li lampong ke don ning ha nang se kasi siang gravel mangke apak sarkar na immediate la election aprang na patang te pusi ni tu brat nan se dan cipang rum lan veta ni tu amuni da vet me tong sikot mangya tu ma chupan kok lo sara tu Hamren along APCC MAIPHU GOGOI GOGOI ahin pen pherang ki amai kangni Nijang Karbiang long district arlo Hamren along APCC MAIPHU GOGOI ahin pen pherang ki amai kangni Pini Phaikuni chiklo niphai ketom ningkan surihinira inkoira pho arni Assam lapen Meghalaya aduya hoi khumri dam data phi puthot pherang ki amai ingni po Pherang ke amai kangni pona lamthe CM Himanta Biswa Sharma lamthe paklang pon GOGOI GOGOI ke Pakistan agent pusi rat athengno ningje pon lasi GOGOI pen ningje pon nejong si Pakistan agent pulote prabjin pen rat athengno paklang not lapen kumatsi Pakistan agent mapu CM Himanta Biswa Sharma aphan karju padopon Lapen Kumatsi Jubin Gardaphan Kapathi Pusi Rat Athengno Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma Pukiningji Bonta Piapotsi Non Anta Arona Tingpen Ingsai Sidetlo Lasi GOGOI ahin pen Lamthi Paklangpon Kumatsi Assam Kedo Longjima Lake Aporsi Nang Thanpo Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma Penki SIT Pabon Ponlo Sem Junmuni Rapha Phanta Lapen Niphanta Lapen Puthot non Jubin Garda Phan Pusitame Ahok Akangsai Kelongjia Phan Sita non Anta Ing Samri Pipotlo Kheruni Ben Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel লোকে আহি পৰিছোঁ 10 ছেপ্টেম্বৰ ৰিমোট জমা হ'ল এতিয়া কেতিয়াবা তেওঁ ডিচেম্বৰ কথা কয় কেতিয়াবা জানুৱাৰী কথা কয় যদি ইমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগটো কিয় ৰৈ আছে কাৰ কাৰণে ৰৈ আছে যদি ইমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ তো কাৰ কাৰণে ৰৈ আছে ৰ'বলৈনো কি আছে মইতো ইয়াতে বহি আছোঁ মই ক'ৰবাত গৈছোঁ নেকি মই অসমৰ ভিতৰতে আছোঁ তেওঁহে অসম এৰিব লাগিব বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইখন এছআইটিৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় পোৱাটো সম্ভৱ নে আপুনি কি ক'ব একে এছআইটি কৰা মানুহবোৰ জন্মুনি ৰাভাটো একে এছআইটি মোৰ ক্ষেত্ৰতো একে এছআইটি মই কৈ দিওঁ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ চাৰ্জশ্বিট লুকাবলৈ জানে এইজন মুখ্যমন্ত্ৰী জুবিন গাৰ্গৰ তথ্যবোৰ সদায় লুকাই ৰাখিব তথ্যবোৰ কেতিয়াও ফাদিল হ'বলৈ নিদিয়ে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী চাৰ্জশ্বিট লুকাবলৈ এক্সপাৰ্ট গভীৰ চিৰিয়াছ চাৰ্জশ্বিট লুকাবলৈ এক্সপাৰ্ট তো সেইকাৰণে সত্য জুনমুনি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মোৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁ ইচ্ছা থাকিলে কেতিয়াও সত্যটো ৰাজন নহ'ব ধন্যবাদ আৰু এটা কথা সুধি লওঁ মানে 5 মাহ আছে ইলেকশ্যনৰ বিৰোধী ঐক্যৰ কথাটো কেনেকুৱা নাই আজিৰ তাৰিখত আমি সদায় কৈ আছোঁ যে আমি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকলে নেখেলোঁ বিভিন্ন দলৰ লগত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ দৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি অসমৰ বিষয়বোৰ লৈ আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত মই বিভিন্ন দলবোৰ একে মঞ্চত উপস্থিত হৈছে যেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে কিবা এটা আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আপোনালোকক জনোৱা যাব Tarapung Borpung along School AHEM Than Bangatum Kachidam de Putak Social Media along Hur Chudut Aputak Pirang Kiatum EM Richardok Biaphan Karjudut Lakha Inkoira Ponilip constituency ke parlo Tarapung Borpung along Than Bangatum Amethang Asai Cheklem Pon Pepu Aputak Social Media along Chethang Plublo Bang Soalam EM Richardok Biaphan Pirang ke Abitung Pen Arjudunlo
EM Richard Tokbi ke thakang ke lapuhelo non prabjin pen chingki chingwai ponpo jongsi adai kedo atuma phan an ke suspension bipon eji pusi phirang ke athengno lamthe nang chepaklang du lapen komat athan pangsi adai kedoma kawima halaso arni amai alongsi thekpon longpo pulotangte adai jongsi dolo pulote EM Richard Tokbi suspension bihai jima bihai hejima ke mo apora hutsi social media long thekpon longpo lapen bangso amayalong ahumtin school SMC atumta chetong dunang jipusi EM Richard Tokbi pherang ke athengno birta pangdakpo Duabar Guripen Adverson ko report Karbi Anglong News Channel Lambe tarapung borpung long tame teacher to damde pic social media long dog pic ato kutha name teacher tarapung long aputha kalam chulom social media long klanglo lapen already ni instruction joint secretary nirupama fan niliwar telephone lapen thanlo lapen pachini lo lapen alang tumpen on DPO lapen dak block mission coordinator la nili block siddhartha teron falsami nili phone lo puthot la so afai inquiry people lapen joint secretary falsami nili toilo la tum program non kidinang bong dengji dak chukhela long maxi la teachers atum lapen SMC a president secretary penchenglo teachers doan amen ki do tum ana falsami la tum hangsi itum inquiry pipen jongsi keklang kichok che dak thekpon long lok do patante ni tum alan tum fan suspension order Assam Angkangpi along Tina district sita Karlitang Bhupen Hazarika Kithi Arni Kachikimo Ajaimek Deng Ponjipu Athepi and Ponsi West Karbi Anglong Deputy Commissioner DC Ahinpen Phirangki Amai Kangni Nonang Kileji Phaikuni niphai Phoarni along Ritin a district pen sita Dr Bhupen Hazarika aphan Kithi Arni Kachikimo Ponji aphan West Karbi Anglong district pen sita Vothatlangso along si labangso Assam alongri alun sepo Karlitang Dr Bhupen Hazarika Kithi Arni Kachikimo Ajaimek talon ponji lasi lahalabangso arni aluhi aman pengpen Vothatlangso LAC MLA Rupsing Terona Phansi chopha ponlo pusi West Karbi Anglong district commissioner pen phirangke amai kangni along pen lamthi pachethang po Baskarong P report Karbi Anglong News Channel. Short briefing from my desk, District Commissioner, for this program on 5th, that is death anniversary celebration of our legendary icon Dr. Dr Bhupen Hazarika. So we are going to celebrate it in the Vothatlangso centrally. And on that day, we are expecting that more than 3,000 participants, they would be assembled, and we are going to make a human scene there as for the program. And this particular program is basically based on with a theme song of our legendary icon Manuhe Manuhor Babe, and this song would be almost sung by all the participants, whosoever would be there, not only students, but by all the participants we are inviting on that day. And the central program is to be graced by our Honorable MLA, Vothatlangso, Sri Rupsing Terans, and in presence of other invited guests and invited speakers and distinguished guests from different walks of life, they will be all joining. At the same time, we are earmarking 20 such institutes from where the students will be there, along with Samsung Trinity College students. Apart from that, we are going to have some other participants as well locally from Vothatlangso. And this is the program, and this would be a program starting from 11 onwards, and it would be a 1 hour program initially, and later on in the evening with the Cultural Association of Vothatlangso as well as of NGO, we are going to have a different program, because since Vothatlangso is having a statue of our legendary icon Dr. Bhupen Hazarika, so where illumination of life with floral tribute we are going to offer, and followed by a musical sort of
night on that day at the same time by different singers locally and from other areas. So that's the for which actually we thought that we should have a briefing to the media, and today you have all come and thank you for that. At the same time on 7th basically we are having another program, that is Vande Mataram, which is supposed to be participated by all schools during their morning assembly. They are going to sing Vande Mataram in their respective schools. At the same time our offices would be they are just calling their all officials to attend this function, and we are going to have a program here in a conference hall as well, where all of you are supposed to be invited today at the same, and you please attend this program, and where we are going to all sing Vande Mataram on that day, and it will be continue for almost a year together up to 26, as we have been given to know right now. Today after VC actually we have come to know. Apart from that, we are going to have Padajatra, that is Lukanayak, this Vallabhbhai Patel, Sardar Patel 150th anniversary, and that is we have scheduled on 14th of November this month, and it will be started from Soyali, and we are going to have almost around 2,000 participants along with us at the same time. Even the PRIs are also joining along with our district police. They are also going to join for this unity march on 14th we have scheduled, and Honorable Guardian Minister Nandita Gaulusa ma'am is participating on that particular Padajatra, that is march, as ma'am has consented that she is going to grace the occasion as chief guest. Thank you. Arania Klapen PRB NGO atum Office AHEM EM Richard Tok Bhupen Long E Pesompo Keramtang Phaikuni niphai ECR ni Kahora Chandra Singh Rongpi Arongalong Arania Klapen PRB NGO atum Office AHEM Karbianglong Autonomous Council EM Richard Tok Bhupen si Long E Pesompo Bangso Office AHEM along E Kisompo nalong Kachetongdun Nilip Block Chairman Sonjoy Teron Lapen VDC Chairman Sar Koirongpar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Pastor Atum Pendang Lok Pinang An Kithe Kiding Atum Chetongdun Long E Kisompo nalong Araniak NGO Atum Office Kikim Ponji aphan 25 lakhs atangka Panong Ponsi Kim Rangpon Poputa Ningjipo Lapen Rata Tumta Avarsai Longdun Poputa Pachinipo Jasimet Tharmit Akreng Hanso Akreng Lahai Pendanglok Chojor Cholandun Long Poputa Karbianglong Autonomous Council EM Richard Tok Bhupen Ningjipo Lapen Halapu Hori Ingti Lapen Moinakram Sapi Atumpen Kaningje Pontuke Non Nilitum Office AHEM Kikim Kerangaphan EM Richard Tok Bhupen Long E Nang Pesom Pidunapot Kachuro Pajurpo Lapen Ladakalong Nilitum NGO Pen Radatumaphan Avarsai Kipi Ponji Ke Tailoring Training Setame Pi Ponji Lapen Certificate Setame Pi Ponji Lapen Ke Hanso Akreng Kibi Tharmida Kreng Kibi Penchenglok Penang An Kethan Pon Pedochi Puta Ningje Pon Duabar Guripen Adverson Crow Report Karbianglong News Channel Churu pilo ini labang support nang letum nasi tong report kasi ahok lo pini apor kimi apor lo kadak orenok NGO hinpen letum pirbi tum phan labang so hawar mate labang so kohora area arat tum phan isi akirap kipi apor anan tum phan churu par lo kasi labang ke ni tum bangke ningarong pik kecheng menta je ladak lain korak fo ladak mane food processing unit mane letum karbi tum ke claim Hanso puno tharmit puno ba birik puno balada kaprek hen upris dame mane lahai kaduwi ki klem longji mate ladak pen klem pon longpo ke cheng hut bangani tun pirbi pen klem pon bom lo koi phita me ko ansi product nai mala an tun product le ate mahala sut ke handmade mane methang iri pen si customer rang se mat ko ansi nahi mala ani tum mane product undi sita me non nange sining thelo kaso processing unit pen si tangdar lo lipute la bangili tum mane antu se production po la pen kaprek pen jituni tum panon pirbi long pinangan order nang kali du kaprek lahai hor mu pan pen nonjor bomlo pen ador bang so chat puchot pinangan tum mangke quality bang ke mesen tu si result bang chelong lo la sote ingpote taso food processing unit jong si tang de lo lipute ladak pen
Mane ini tum pirbi tame isi ali dopo mate ke joywan dopo lapen anpars tame lamang so kohora area arat ke tuan tum bitheko methang chuti ki songdat tu methang chui bangko bang itu make dapen kedung ali lompo besini tempen ke ning thepon aprang sironol NGO to fana kirupilo lapen dak laso pirbi dak kahura lombat atuma kulat dulu laso fana kilo presiden itu pori kilo lapen secretary ke moina kramsapi alan tum kadogo wika chepadu kadogo pen jok pini laso food processing center aphan laking ko rapho NGO atau peni tu fan wan lo lapan son jok ke som family fan se pini es local MEC samne fan hapon ni ya kirupilo dak kahora de kali diring along same adakta siboram terang arong ala dakta me do data laking ko rapho lo lak phokep tu fan la haya our side kiki posi akirupilo ini alam do per de inte ladak la so sai long te rata tum phan tong seki choi ban doji ma man te bola enjo tum phan chodi la lake rata fan akijoi do joy sim nepilo our side long lo ate dak choklem dun long lo lapen non hansu example lo thermit example lai pen sami alang tum dak jum hek pen ador pen jordun long po lapen nampon po lapen dak pen sami ko la so product atung kembon cukup, so si aku pirbi atung pen sa jorpon bom lo, so si, lapulo, kalang. Pinya birta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.